Hey everyone! In this video, I'll show you 3 easy ways to say Happy Holidays, teach you exact pronunciation, and even show you how the words look in Amharic. First, I'll give you a quick demo so you can hear how they sound. Then, we'll dive into a step-by-step pronunciation guide, so you can say the words perfectly and read them in Amharic. Plus, I've got 3 bonus tips on verb usage, special holiday greetings, and how to respond like a pro. Let's dive in and start speaking Amharic like a native. Alright, let's start with a quick demo. እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሶት እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን መልካም አዲስ ዓመት መልካም የአድዋ ድል ቀን መልካም ጥምቀት መልካም አረፋ መልካም የአርበኞች ቀን በዓል ይሁንልህ መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንልሽ መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንልዎት መልካም የመውሊድ በዓል ይሁንላችሁ. Now, let's break it down, step by step, so you can pronounce it like a pro. ን ኳ ን እንኳን እንኳን አ ደ ረ ሰ ህ አደረሰ አደረሰ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ አ ደ ረ ሰ ሽ አደረሰሽ አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ አ ደ ረ ስ ዎ ት አደረሶት አደረሶት እንኳን አደረሶት እንኳን አደረሶት እንኳን አደረሶት አ ደ ረ ሳ ች ሁ አደረሳችሁ አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ መ ል ካ ም መልካም መልካም በ አ ል በዓል በዓል መልካም በዓል መልካም በዓል መልካም በዓል መ ል ካ ም መልካም መልካም በ አ ል በዓል በዓል ይ ሁ ን ል ህ ይሁንልህ ይሁንልህ መልካም በዓል ይሁንልህ መልካም በዓል ይሁንልህ መልካም በዓል ይሁንልህ ይ ሁ ን ል ሽ ይሁንልሽ ይሁንልሽ መልካም በዓል ይሁንልሽ መልካም በዓል ይሁንልሽ መልካም በዓል ይሁንልሽ ይ ሁ ን ል ዎ ት ይሁንልዎት ይሁንልዎት መልካም በዓል ይሁንልዎት መልካም በዓል ይሁንልዎት መልካም በዓል ይሁንልዎት ይ ሁ ን ላ ች ሁ ይሁንላችሁ ይሁንላችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ Alright, let's quickly recap what you've learned so far. We went over 3 main ways to greet for the holidays in Amharic. 2 of them required changing the verb form, and 1 was simple and didn't.
Thank you for sticking around. አመሰግናለሁ። Don't go away just yet. I'm about to share 3 useful tips that will help you understand how to greet for any holiday in Amharic. First, I will show you how to make the necessary verb form changes. Next, I will teach you how to respond to general holiday greetings in Amharic. Finally, I will walk you through the greetings we use for specific holidays in Amharic, and how you can reply when someone says them to you. Let's start with the necessary verb form changes. You know how English has a single word, you, for everyone? In Amharic there are 4 different ways to say you, now. Let's talk about the subject pronoun. you, You is. እናንተ፣ When it is plural, you is. እርስዎ፣ When it is singular and formal, you is. አንቺ፣ When it is informal and the person being greeted is a female, you is. አንተ፣ When it is informal and the person being greeted is a male. It is crucial to know that, in Amharic, the verb form changes depending on which you. you use. To say the most common set of general holiday greetings, we use 4 forms of the verb ማ ድ ረ ስ ማድረስ ማድረስ This is the infinitive form of the verb. We then adjust the verb forms to match the subject pronoun, based on the number, status, and gender of the person or persons being greeted. አንተ፣ አንቺ፣ እርስዎ፣ እናንተ Let me go over the 4 different verb forms with you one more time. አደረሰ፣ አደረሰሽ፣ አደረስዎት፣ አደረሳችሁ። Note that the subject pronoun You, does not explicitly appear in the holiday greetings in Amharic because it is implied from each verb form. status determines whether or not you have to address someone formally. A formal greeting is used when the person you are greeting is much older than you, holds a position of authority, or is only slightly older but not close to you. An informal greeting is used to greet family members, close relatives, friends, and peers. Now, let us proceed to the second part, how you can reply when someone greets you with those general holiday greetings we went over earlier. Remember, these were the 3 ways of giving general holiday greetings that you learned in this video. This is the first set of general holiday greetings that we will now focus on. Depending on your number, status, and gender, someone may give you one of these greetings. እንኳን አደረሰ፣ እንኳን አደረሰሽ፣ እንኳን አደረስዎት፣ እንኳን አደረሳችሁ። There is just one response to all of the greetings in this set. Your response should be ን ኳ ን እንኳን እንኳን አ ብ ሮ አብሮ አብሮ አ ደ ረ ሰ ን አደረሰን አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን Here's why all 4 of the general holiday greetings share just one response. In English, the subject pronoun You, applies to everyone. But in Amharic, there are 4 different subject pronouns for you, depending on number, status, and gender. That's why the holiday greeting has 4 verb form variations, each tied to the appropriate pronoun. In contrast, the response always uses the pronoun we, or እኛ እኛ which means there's only one standard response, no matter which form of the greeting is used. Remember, we already went over how to respond to one of the 3 main ways of giving general holiday greetings. Now, let's focus on the other 2. One of them is a simple holiday greeting that doesn't require any verb form changes, while the other one does. መልካም በዓል መልካም በዓል ይሁንልህ መልካም በዓል ይሁንልሽ መልካም በዓል ይሁንልዎት መልካም በዓል ይሁንላችሁ Someone may give you one of these general greetings depending on your number, status, and gender. The responses to both of these general holiday greetings are actually the same. To form the response, you'll need to add 3 things at the front: a prefix, one of the 4 subject pronouns, and a suffix. When you add those 3 things at the front, it basically means, to you, too. Let's take a look at how it works. So, these are the 4 possible responses for the last 2 general holiday greetings we just went over.
ለአንተ ም ላንተም ላንተም መልካም መልካም በዓል በዓል ይሁንልህ ይሁንልህ ላንተም መልካም በዓል ይሁንልህ ላንተም መልካም በዓል ይሁንልህ ላንተም መልካም በዓል ይሁንልህ ላንተም መልካም በዓል ይሁንልህ ለአንቺ ም ላንቺም ላንቺም መልካም በዓል ይሁንልሽ ይሁንልሽ ላንቺም መልካም በዓል ይሁንልሽ ላንቺም መልካም በዓል ይሁንልሽ ላንቺም መልካም በዓል ይሁንልሽ ላንቺም መልካም በዓል ይሁንልሽ ለእርስዎ ም ለእርስዎም ለእርስዎም መልካም በዓል ይሁንልዎት ይሁንልዎት ለእርስዎም መልካም በዓል ይሁንልዎት ለእርስዎም መልካም በዓል ይሁንልዎት ለእርስዎም መልካም በዓል ይሁንልዎት ለእርስዎም መልካም በዓል ይሁንልዎት ለእናንተ ም ለእናንተም ለእናንተም መልካም በዓል ይሁንላችሁ ይሁንላችሁ ለእናንተም መልካም በዓል ይሁንላችሁ ለእናንተም መልካም በዓል ይሁንላችሁ ለእናንተም መልካም በዓል ይሁንላችሁ ለእናንተም መልካም በዓል ይሁንላችሁ Let's move on to the third and last part, specific holiday greetings and responses. Remember, these were the 3 ways of giving general holiday greetings that you learned in this video. In this last bonus part, I'll show you how to give specific holiday greetings, using these 3 general holiday greeting formats as the base. To respond to this set of general holiday greetings, you add 3 things right after the first word, a prefix, the name of the holiday, and the Amharic word for holiday. Together, this means to the holiday, while also mentioning the specific holiday by name. Just a reminder, there are 4 ways to greet people, depending on the number, status, and gender of the person you're greeting. We'll apply the same approach to the specific holiday greetings I'm about to show you, using this format. Okay, let's take a look at how the greetings work for specific holidays. I will use one specific holiday for each of the 4 ways. Example 1. እንኳን እንኳን ዘመን ዘመን መለወጫ መለወጫ ዘመን መለወጫ ዘመን መለወጫ ዘመን መለወጫ በዓል በዓል አደረሰህ አደረሰህ እንኳን ለዘመን መለወጫ በዓል 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 አደረሰህ Example 2. እንኳን መስቀል መስቀል በዓል አደረሰሽ አደረሰሽ እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሰሽ እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሰሽ እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሰሽ እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሰሽ Example 3. እንኳን
ድ አ ል ፈ ጥ ር ኢድ አልፈጥር ኢድ አልፈጥር በዓል አደረሶት አደረሶት እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል አደረሶት እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል አደረሶት እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል አደረሶት Example 4. እንኳን ገና 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 በዓል አደረሳችሁ አደረሳችሁ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ To recap, these are the 4 specific holiday greeting examples I just showed you using the first format. እንኳን ለዘመን መለወጫ በዓል አደረሰ እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሰሽ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል አደረሶት እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ The response to these greetings is the same as the one we saw for the general holiday greeting in the same format, which is እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን Here's the second of the 3 general holiday greeting formats. Remember, this format doesn't require any verb form changes. I'll use it as the base for 4 specific holiday greetings. Let's check them out. First, we need to take out the second word, the Amharic word for holiday, and swap it with the actual name of the holiday you want to greet someone with. Example 1. መልካም አዲስ 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 አመት 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 መልካም አዲስ አመት መልካም አዲስ አመት መልካም አዲስ አመት Example 2. መልካም የአድዋ 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 ድል 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 ቀን 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 የአድዋ ድል ቀን የአድዋ ድል ቀን የአድዋ ድል ቀን መልካም የአድዋ ድል ቀን መልካም የአድዋ ድል ቀን መልካም የአድዋ ድል ቀን Example 3. መልካም ጥምቀት 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 መልካም ጥምቀት መልካም ጥምቀት መልካም ጥምቀት Example 4. መልካም አረፋ 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 መልካም አረፋ መልካም አረፋ መልካም አረፋ To recap, these are the 4 specific holiday greetings I presented to you based on the format of the second general holiday greeting we covered in this video. መልካም አዲስ ዓመት መልካም የአድዋ ድል ቀን መልካም ጥምቀት መልካም አረፋ Alright, let's move on to the third and final general holiday greeting format. You might remember that this format requires verb form changes, so there'll be 4 versions to match those changes. To make a specific holiday greeting using this format, just separate the first 2 words and add something in between, a prefix plus the name of the holiday. I'll use 4 different holidays to show you exactly how it works. Example 1. መልካም የአርበኞች የአርበኞች ቀን የአርበኞች ቀን የአርበኞች ቀን በዓል ይሁንልህ መልካም የአርበኞች ቀን በዓል ይሁንልህ መልካም
የአርበኞች ቀን በዓል ይሁንልህ። መልካም የአርበኞች ቀን በዓል ይሁንልህ። መልካም የአርበኞች ቀን በዓል ይሁንልህ። Example 2. መልካም የፋሲካ ፋሲካ ፋሲካ በዓል ይሁንልሽ ይሁንልሽ። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንልሽ። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንልሽ። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንልሽ። Example 3. መልካም የትንሳኤ ትንሳኤ ትንሳኤ በዓል ይሁንልዎት ይሁንልዎት። መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁንልዎት። መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁንልዎት። መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁንልዎት። Example 4. መልካም የመውሊድ መውሊድ መውሊድ በዓል ይሁንላችሁ ይሁንላችሁ። መልካም የመውሊድ በዓል ይሁንላችሁ። መልካም የመውሊድ በዓል ይሁንላችሁ። መልካም የመውሊድ በዓል ይሁንላችሁ። To recap, these are the 4 specific holiday examples I just showed you using the third and last format. መልካም የአርበኞች ቀን በዓል ይሁንልህ። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንልሽ። መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንልዎት። መልካም የመውሊድ በዓል ይሁንላችሁ። The responses to these greetings are the same as the ones we covered earlier in the video for the general holiday greetings of the same format. Let me quickly walk you through them again. ላንተም መልካም በዓል ይሁንልህ። ላንቺም መልካም በዓል ይሁንልሽ። ለእርስዎም መልካም በዓል ይሁንልዎት። ለእናንተም መልካም በዓል ይሁንላችሁ። I hope this video has helped you learn how to give and respond to holiday greetings in Amharic. Before we wrap up, here's a fun tip. There's actually one Ethiopian holiday that has a simple, one-word greeting. Can you guess which one it is? It's New Year's Day. For this one, you can greet anyone, no matter their status, number, or gender, with just that single word. እንቁጣጣሽ እንቁጣጣሽ እንቁጣጣሽ። And with that, I'll end this video. Thanks for watching, and see you in the next one. If you like the content of this video and would like more videos like this, please don't forget to like and subscribe. Also, please let me know in the comments if you found this video helpful. Thank you. አመሰግናለሁ።